Hallo, mein Name ist Thorsten Hoyer, bin seit 22 Jahren in Deutschland und wohne in München. Ich bin Staatsbürger. Ich möchte, dass die chinesische Regierung sie freilassen, weil sie keine Terroristen sind und auch keine Verbrechen begangen haben. Das deutsche Außenministerium und die Menschenrechteorganisationen um Hilfe. Hej alle sammen, min navn Fatima Thorsen. Jeg norsk statsborger og bor nå i Moss. Enver Thorsen min eldre halvbror, og dermed Esmet Enver sønnen til min bror. Og de har vært fanget i snart 2 år. Jeg spør dermed kinesiske staten om frigjørelse av min bror og min. I tillegg spør jeg Norsk Utenriksdepartementet og alle menneskerettighetsorganisasjonene om tett samarbeid og hjelp. Hallo, jeg heter Romaisa Thorsen og jeg norsk statsborger som bor i Sarpsborg med min mor Marhaba Thorsen. Min onkel Enver Thorsen og sønnen hans Esmet Enver begge to fengslet i en konsentrasjonsleir i Xinjiang i byen Roja. Begge to uskyldige mennesker, og jeg spør dermed den kinesiske staten om frigjørelse for begge to, og jeg spør også den norske utenriksdepartementet og alle menneskerettighetsorganisasjoner om et tett samarbeid og hjelp. Bonjour, je m'appelle Dilnur Rayan, je suis enseignante à l'INALCO à Paris et je suis aussi présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Je suis française d'origine ouïghour. Et j'appelle également les autorités françaises à intervenir auprès des autorités chinoises afin de faire libérer parce que mon cousin Enver Thorsen Hoja et son fils Esmet Enver sont innocents. Merci. Assalamu alaikum. Mening ismim Marhaba Thorsen Hoja. Men Norvegiyaning Sarpsborg shahrida yashayman. Ben bu video orqali akam Enver Thorsen Hoja ve o'g'li, ya'ni jiyanim Esmet Enverlar haqida guvohlik bermoqchiman. Akam Enver Thorsen Hoja 2018-yili 29-aprel Xitoy hukumati tarafidan o'z o'g'lini Turkiyada o'qitgan ve 1999-yili haj faoliyatini tugatgan degan qonunga xilof bo'lmagan bahonalar bilan qo'lga olgan. Ta bugunga qadar hech qanday izderigi yo bir xabari yo'q. Yaqinda olgan ishonchli xabarlarga qaraganda, jiyanimning 15 yillik qamoq jazosi olganligi, buningga hech qanday bir qarshilik bildirish huquqining yo'q bo'lganligini anladık. Akam Enver Thorsen Hoja ve oğlu Esmet Enverlarni Xitoy hukumati tarafidan tez orada darrov qo'yib berilishini qattiq talab qilamiz. Mening ismim Enver Thorsen Hoja. Kanadaning Edmonton shahrida yashayman. Bu video orqali men inim Enver Thorsen Hoja ve oğlu Esmet Enverlar uchun guvohlik berman. Enver Thorsen Hoja 1969-yili G'ul shahrida tug'ilgan. Kasbiy tijoratchi. 2018-yili 4-oyda tutib ketilgan. Esmet Enver 1994-yili G'ul shahrida tug'ilgan. 2018-yili 1-oyda tutib ketilgan. Yaqinda anglashimizcha 15 yil kesib etilgan. Sebebi Türkiye'de okuganlık için.
inim Enver Tursungoca, ciğenim Azamat Enver günahsız. Men Xitoy hükümetinden ularni derhal koyup berishni talep qilman. Ular haqiqatan günahsız. Hej, Bekran Tursun heter jag och svensk medborgare. Min stora bror Enver Tursun och hans son Azamat Enver fängslad av kinesiska regeringen i 2018. För några veckor sedan fick vi att Azamat Enver dömdes för 15 års fängelse på grund av att han har varit i Turkiet och studerat på ett universitet. Och jag begär också att kinesiska regeringen ska släppa dem från fängelse omgående. Tack. Justice Abroad represents Enver Tursun from Yining in China, who's an ethnic Uzbek shopkeeper, and his son Azamat Enver, also from Yining, who's an ethnically Uzbek and Uyghur university graduate who studied in Turkey. Both men have been seized by the Chinese authorities and are facing lengthy detention despite not having committed any crime. They were seized as part of the Chinese authorities' crackdown on minority ethnicities in the northwest of China. A submission has been made to the Working Group on Arbitrary Detention at the United Nations Human Rights Council, the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, the Special Rapporteur on Minority Issues, the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism and Racial Discrimination, and the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. We hope that they will call on China to release both men. Enver and Azamat have family in Germany, Canada, Sweden, the United States of America, Norway and France. We have also contacted those governments to make representations to China to release both men. It is clear that these men have been picked up